Ikaze kuri page y'amakuru mashya bikomeje kuvugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na byinshi biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impungenge ni nyinshi ndetse insinzi ku mutwe w'inyeshyamba za M23 umunsi ku munsi bakomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mirwano idasanzwe kandi igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje kugenda kigaba ndetse kigabisha ibitero by'indege mu bice bigiye bitandukanye biri kurangira umutwe w'inyeshyamba za M23 wigarura ibikoresho by'intambara bya FARDC ndetse inkuru itangaje n'ibitero byaje kugabwa Kiwanja mu gace k'Amabenga bikaza kurangira M23 yigaruye ibifaru bibiri bya FARDC ndetse abasirikare basaga 30 b'ingabo za leta Kongo bagahitanwa n'ibi bitero bidasanzwe, harimo n'abafite ipeti rya majoro ndetse bafite icyinshi bavuze mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya atugeraho nuko imwe mu ndege z'intambara za FARDC yaje guhanurwa mu kirere mu bitero bidasanzwe zino ngabo za leta Kongo zagabye mu bice bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nk'uko amakuru ashyirwa hanze n'imwe mu miryango societe civile yigenga ndetse kuri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni inkuru ikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo FARDC ikongera kuba intsinzi ikomeye ku mutwe w'inyeshyamba za M23 mu kugerageza guhangana n'ibitero by'indege FARDC iri kwifashisha muri no minsi nyuma yo kwakira indege z'intambara Su-25 z'igihugu cy'Uburusiya zikomeje kugenda zigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akomeje kwemezwa n'abaturage bari kubona imirwano ibera mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko kandi amakuru tugiye kuba tugarukaho ni ibyabaye ku mugoroba wa tariki 11 Ugushyingo, ni ku munsi watambutse FARDC agabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku mutwa M23 mu gace ka Kahunga muri teritwari ya Rucuru byaje kurangira M23 irashe indege yo mu bwoko bwa kajugujugu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC agana mu masaa 12 n'igice FARDC nibwaga by'ibitero bikomeye ku birindiro bya M23 biri muri teritwari ya Rucuru ndetse mu gace kazwi nka Kahunga birangira M23 irashe zimwe mu ndege z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko FARDC kandi yasutse ibisasu bimanuka nk'urubura mu bice bigiye bitandukanye ku birindiro by'izinyeshyamba za M23 nyuma y'uko bari bamaze iminsi batakaje agace k'Amabenga kabarizwa mu bice bikomeye cyane by'umujyi wa Kiwanja, aho n'ubundi bari bagerageje ibitero bidasanzwe bikarangira ibifaru bibiri by'intambara bya FARDC bifashwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse bikarangira kandi zimwe mu ngabo za leta Kongo zihasize ubuzima, dore ko n'umwe mu bamajoro bakomeye mu gisirikare cya Kongo bivuga ko yaje kwivuganwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 igaragaza ko yakomeje kugenda igerageza gusubiza izi ndege ikoresheje ibisasu biremereye kugeza ubwo yaje kurasa imwe muri kajugujugu za FARDC zabagabagaho ibitero. Su-25 indege ebyiri z'igisirikare cya Kongo zamaze kugera Igoma, nazo biravugwa ko zari ziri muri kano gace ka Kahunga gaherereye muri teritwari ya Rucuru zaje gufatanya na kajugujugu z'intambara ebyiri nanone za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ko bari kugaba ibitero byifashishije ikirere mu bice bigiye bitandukanye. Bikandi bikomeje kugenda bishimangira ubushobozi budasanzwe bw'inyeshyamba za M23 no gutakaza kw'ingabo za leta Kongo FARDC mu mirwano kandi bashaka gukomeza kugaragaza ko bafitemo uruhare ndetse by'umwihariko M23 ikabigaragaza ko yamaze gufata taktike zidasanzwe z'urugamba mu kwivuganira FARDC ndetse kandi biratangazwa ko ibitero M23 ikomeje kugenda igaba mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifite aho bihure n'ibikomeje guhurwaho n'umutwe w'inyeshyamba zidasanzwe, ndetse bivuga ko M23 yamaje gufata umwanzuro udasanzwe mu guhashya ibitero byose by'indege ndetse n'ibyifatishije ubutaka muri teritwari ya Rucuru, aho bivuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 ufite ibirindiro bikomeye cyane. Leta ya Kinshasa nakiratangaza ndetse n'icyo ishaka gutangaza kuri aya makuru ndetse na Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kambanda ku butaka bwa Kongo icyo bagaruka gusa nuko bagaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 ari umutwe w'iterabwoba ndetse ubangamiye umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo gutsindwa gutakaza abasirikare kurekura ibikoresho bagakizwa n'amaguru ndetse no kuratakaza bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo nibishaka kugarukwaho mu gisirikare cya Kongo FARDC cyamaze kunanirwa urugamba no gutsindwa bikomeye, ariko kandi bagishaka guhangana byimaze
byimazeyo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 wamaje kugaragaza urwego rudasanzwe rw'imirwanire imirwano bakomeje guhanganamo n'ingabo za leta ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutakaza byinshi birimo abasirikare ndetse n'intwaro z'intambara bari kwifashisha, kandi ibi bikongera gushimangira iby'ubufatanye budasanzwe hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC n'imitwe y'abacancuro ba Mai Mai FDL ndetse na Rudi Urunana bose M23 ikabikomeje gushyira mu gatebo kamwe ndetse ikomeje kwihagararo bikomeye cyane kuva ibitero byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 byatangira indege z'intambara Su-25 z'igisirikare cya Kongo FARDC. M23 igaragaza ko nta bice irongera gutakaza, ahubwo biravugwa ko agace ka Kibumba nako kiyongere ku bice M23 yafashe mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kubahuza n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi kwiraswa ry'indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru zikomeje kuvugwa n'ugaruko mu bitangazamakuru bigiye bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. M23 igaragaza ko yashakaga zimwe mu ndege z'intambara nka Su-25 y'igisirikare cya Kongo kugira ngo ari ihanurwa mu kirere cya Rucuru, dore ko arizo zikomeje kugaba umuriro ukomeye cyane mu birindiro bya M23 mu bice bigiye bitandukanye. FARDC ikomeje kuvugutirwa umutushara n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gisa nkaho kimaze kunanirana. Ibitero bikomeje kumvikana mu bice bigiye bitandukanye ndetse bikomeje kugenda bigaragaza ubushobozi buke mu gutegura urugamba hagati ndetse no kubagaba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bikongera gucimangira ubushobozi bwa General Sultan Makenga, komanda w'inyeshyamba za M23 ndetse nabo bafatanyije urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baratangaza ko aho kumanikira amaboko FARDC bakemera bakagana mu kuzimu, n'amagambo atangajwe na Majoro Wiringo mugaragaza ko mu kimwe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afite gufata umwanzuro ukomeye cyane uganiriza zino nyeshyamba za M23 cyangwa se inzira y'imirwano akaba ariyo nzira y'igisubizo cyonyine cyumvikana mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara irasenya niyubaka, n'amagambo akomeje gutangazwa n'abayobozi mu bya politiki umutwe w'inyeshyamba za M23, n'amagambo kandi yaje kuba agarukwaho na Bertrand Bisimwa, perezida wa politiki umutwe w'inyeshyamba za M23, agaragaza ko intambara iri gusenya ndetse itubaka, akagira inama abategetsi bakomeye ku butaka bwa Kongo kwemera kwinjira mu biganiro umutwe w'inyeshyamba za M23 kuko ari cyo gisubizo cyonyine cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. FARDC n'igisirikare ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa bakomeje kunangira umutima ku biganiro hagati yabo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi kandi bikomeje kushimangira ibikomeye cyane bikomeje kwerekezwa ku bijyanye n'iraswa ry'izi ndege z'intambara za FARDC, gutakaza ibifaru ndetse n'abasirikare barwanira ku rugamba. Ibi byose bikaba bikomeje guca intege basigaye mu rugamba, nyamara ibi byose biri kuba mu gihe igoma bivugwa ko muri centre militaire zisaga 26 zitandukanye hamaze gukusanywamo abaturage b'urubyiruko barenga gato 3,000 biteguye gufatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bice bya territoire ya Rucuru, aho M23 yigeze akagozi kanze gucika ndetse ikomeje guhangana bikomeye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kugerageza gucubya umwuka w'ibitero ndetse n'umwuka politike mubi ukomeje gututumba hagati ya zino ngabo zombi. Leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cyabo FARDC bakomeje guhomba bikomeye cyane ari intwaro, abasirikare ndetse n'icyizere mu baturage kikaba kimaze kujya munsi ya zero nyuma ko bizeza ibitangaza kuzana indege z'intambara Su-25 ariko zikaba zikomeje gupfa ubusa, ndetse baratangaza ko FARDC ishobora guhura n'ibihombo bikomeye cyane mu gihe zimwe mu ndege z'intambara baguze mu Burusiya haba hagize iraswa n'inyeshyamba za M23, ndetse niyo gahunda ihari no kugerageza guhanura mu kirere zino ndege z'intambara zikomeje gukoreshwa mu bitero bigiye bitandukanye.